Рішив не хробаків дохлих шукати, а показати, як після нас з артухою Rekaman pekerjaan BTR 4 Angkatan Bersenjata Ukraina di Utara Bakhmut ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 9 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan ledakan yang berkali-kali terjadi pada titik yang berbeda-beda di kawasan pertahanan Rusia. Ledakan itu datang dari serangan yang dilayangkan BTR 4 Angkatan Bersenjata Ukraina seperti yang terlihat dalam rekaman. Memasuki hari ke-351, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3046 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 910 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Ви навіть не уявляєте як. Давай, наливай. Не жалій. Саме так іде пропрацювання території перед зачисткою. Для того, щоб на вірочку, без шансів. Па-п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 а. От таке. Добре. Пісочна машинка. Ми свою роботу зробили. Далі наші хлопчики. Ну, зрозуміло, під нашим пильним. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.